Kakasi Students Union East Jaintia Hills District Unit mentah kesengi kah nyau terik unai tung arajar arpaulai hadin kejing penbena Menteri Rangba kejela bakal adon biang kejing tumu ban wanra ya kalinti rel syakatan East Jaintia Hills District kaki isu kalalit ban ai da kashiti ban persya halor kani kejing tumu ke sorkar. Kaseng kala yeng scam halor kani kamat bakat ba ompat don hiki an ki baklan ban yada yang ikum kajat ben rit pat kajing ekran halor kalinti rel la sange shwa kaseng nadu usnam kat kandai spa pra kala persya ya kani kajing tumu ka sorkar ban yuk rot ya kajat ben riu bat kan yai persya kat ba ka sorkar kampat perkat temai ban ayaki an ki baklan ban yada yangi kumban syupenkan mau ba ka sorkar kala persyang ban pentre ya kani ka projek na titilia syabarni hat Henry kaseng kala penpulom ya kani kajing tumu Daka ba persyak jur bat ban pensange ya kani ka projek house nam arajar kat Henryo. Kaseng ha kani ka sengi kala tumu ban kendu UCM ka JHADC bat bu jing thoru Henry klem yo lat namar badang don ka jing rakhe ya ka be ding klam bat sien kansa ya kendu ya UCM ka district council ka jing ya kendu jong kaseng ya ka district council kan dei halor ka nongrem ban kentu ya ka council hi barok ka wei bakin dei ban perkhat rang ba bat nom day ban INOC ya ka NFR ka badai ban kemi ya kani ka projek ka seng ka banjur ba ka district council ka balong ka sti ka jaj ben riu ka day ban perkhat sani bha halor kani bat ban nom ai satya ya ka NOC ka seng ka kemi lenti ba kinong ya lambat kinong mi khamat baro jong ka JHADC kindai bandon ka juk ka sur halor ka lenti rel bat kata ka long ban nom ai ya ka jingbet sya ka NFR ni ka sorkar hi ka seng ka kenturu iki dorbar shnong ki pat ba bat khamtam kinong mi khmat local MLA MP bakin ya treilang halor ka ni kamat ka seng kan yai budin ya ka ni kamat bat ru kan sa shim kilat ki lenti ban pensyai sya upat ba halor ka jingma ban wan lada ka lenti rel ka wan ka seng ka sngo ban penpau ru sya ka sorkar banai kerki kata ka lenti rel Henry wan rak syai ka roy ka par sya upat ba ka thany nadu ka liang ka surok ka kot ka khia ka pule ka dang lebat kumta ter kentang ya wai ka kerwo ka ba syai na ka liang ka seng sya ka sorkar ba watta re klumario blu mentah kesini hadin ba nilio iba ka wedding press release ba ai do chief minister badam bom yangi usri konak ki sama halor ga jingtmu jong ka sorkar ban penpoi ya railway apa Tanjongi ke East Jaintia District marmar nang liang seng ngiralet banyak kendu ya deputy commissioner banyak kren halor gane ke benta bat nang liang seng kala airu da jingtho bane ke city sau deputy commissioner kum gadak ban persya ya ga railway project ha ka ban liang sorkar katmu ban manra hapo East Jaintia District jongi nang liang seng ngilai kren babisi halor gane benta ban ngilai ban yatai ban nagaliang sing ginom na ay ban pediang ya gane railway project hapo East Jaintia District jongi banim kwa ba ka East Jaintia District kan long gateway ya ki mandari kum balong git kum kay ka baji hapo ajala asam ngitip ba lan ba ka Karimganj ki bun ki Bangladeshi ki wan room bat wan ba chino hapo ajala asam ngin kwa bagi Jaintia ru kan long tik kum ka Karimganj ka ba hapo katang stay lamingi tenang liang jong ingin persajur ya kene kejing temu jong chief minister lan kejing temu jong sarkar pan onra ya railway po ka briunya trip pat kamtam po East Jaintia jongi pat ni liang jongi ngila krensa yo disi kampat biang meneki an ki kanun ki banyada ya ki meneri apo kajela nang liang gaseng ngina mailat ba kanwan ngata project railway apo Tanjongi dan apa opinion trip bawa ikran saya kan nama setting yo apa kajat berijongi kan jaklet nang nenas lapte kumbangiti pa kajat berijongi gadon tang karsam langun ndai lada railway kawan milati kenapa kajat berijongi kan kan sesatlet hagi lagi beriu kibawan nagiwe itu nagiwe pat gisela pat kantan nagi ki menderi ki batmu wan rum tu apa opinion trip dan apa gisela berijongi ngin na sing ngin jeng bek kanorin kumba kasek barok oi ka persya ya kajing temu jong ka sarkar India lan sarkar jela panwanra ya railway ngiru kat ba ki an dan kat ba sarkar kam pat menteri kam ya ILP ya railway ngin pala ban pian apa obrin je pada haju por ni kan tuju ya sarkar haga jaka
bahkan nyekran ya railway kajaka bahkan angnut ban rai railway pok kajala jongi roi gade ban angnut chua bane ban kedai ban rak chua ya garoi gapar khamtam ya jingon kam khamtam aga jika hagaliang ga development kum ki surok ki lenti ki singking omtang hapo obrinyo trip nre hapo kajala minang duna sibun ki roi gapar nre habang ipik yang ni sarkar katemu ban Yurat yang ikan tam ketemu wan rak dah kata railway. Hajaka bakan wan rak yang kampen roy. Hajaka bakan mang yang kampen roy na pok central mana naga sarkar kami rek penpan kakuak yang kata railway. Kene gelong tik kumba kayorot mana tik ketemu ban penjak let ya kesnak bakarpang jong ngajak beri bujong ni. Ni yang skem halar nang rorin ban igen turu ya ki borchnong ki raj mane ki elaka khamtam ya ki nomi kimat nang elaka kum gidoloi ni gentu iki ba ngi ditrelang holor gane bat ngi kwa ro ban kerpat ya kirang bak cenong gidoloi ba kinlong ki ba ngor mane kinlong ki ba perkat na benta kepating jong ajak pada jong ni bat aga cu upor soangan kumput ke na kerwa sukwa ban ai roi kerwa khamtam ya ke district council kepada gawai na giste banira yang ajak berjongi kipai diulum karlong kum kaste haji dei bat kene railway kata gede bahkan khanglat bane da ka kanam dei ban kam dei ban ai ke nosi sya kat sarkar bahkan wanra ya railway hapo is dan hills jongi ni tujur khamtam ya ke konsil kepada kanong pat nong kanti ke jongi pat kepada iru kanong eda yang ipat diulum dan negeri pat pakam dei ban ai ya ke nosi ya sarkar ban wanra ya kene railway project hapo katan jongi kada gede jinga tu na yang sen ya konsil bat lada ki nong ikman ki bor sarkar ki thom ya ke jai beri jongi kum ki samla ade kum ke jai mereu ni nom ailat bat cukwa ban gentu ya sarkar tanggawai what I think ya ki kun samla ane what wanra ya kita anjak cekor dan ya kita ki roi ki parjak cekor hapo kajela jongi ki bangut ya kejak beri jongi sengek sendon ya ba kadingan kelam kene gede ke kerwa cak sarkar bat cak district council jongi to gaji de bat ka jing mu jong sarkar ban poi ya railway hapo is hills nagle ngase bat kamtam ngitip ba haswa bakin ya project kiap ban chimchwa lagi ban yo swa ya kenosi kata gade na po district council kum gaseng hi ikan tujur ya district council kum bangitip ba district council kade gawai na gitnat kabayada kerpang ya gitrai muluk kamtam yang igrit pai ni kwa ban tujur ya district council ba kam de ban ailat dan kam de ban issue ya kenosi sa ga NFR pat ni tujur ya district council ba kamde ban ai ya kenosi sa ka North East Frontier Railway namar ladaga disikonsel ka ai ya ka NOC ka bu ya jingma ya ka pateng bat kamtam ya ka jai beri jami inget skam ba disikonsel ka siatu olar gane bat ka tipru ba ka jai beri jami ka jai beri ripat inget ba nagaliang ka disikonsel ka nam ai ba ladaga disikonsel ka ai ni kum kasing panai kum ki pajba nong chong sunong jong ka than janji abro oi nginom ailat ba ka sikonsil kan thombor ya ka jai beri bujongi le sikonsil kan yu bor kan yu rot ya ka hok long trai jong ka jai beri bujongi kum ba gila kum bor ka ba ka dei kenang bat ya kata ka nong eda yangi kirit pai ban ngi gentu ya ka sikonsil ba kam dei ban sengap ya gno gajik penbor dan ya no penbor bakin ai ya NOC sa ka NFR ni ong ya dikonsil halor gane bat sen ngin sa le ai jing tho ya dikonsil halor gane benta kum gadak bagi persa ya gane railway
bat kum gadak bangi persa yang disingsil bahkan ai yang NOC sa ke NFL nagal yang ngaseng ngin budin halor kene bat nagal yang ngaseng ngin yeng mang ba bat ngin yeng be hanorin balada keno ke jing a jongki lene ke jing menjur jongki ban wanra igrelwi hapo essentials nagal yang disingsil bat nagal yang sokap dara jia mi ke jing ki jing ki jong ke jat beriu ki hapan sim yang jing ba kle